Hambai jotono tini ang tabuk basa jak nonga ni uklogo no khana Kharchi Puja Puraton Agartala hanjago Old Agartala o jaga no semano simia je sirisi tini simino jak jomo khayo jaga mutai Kharchi Puja no seng palai layo taklai tamni bagi hingke borok kerei seng o jaga kebno busbar mano gya boli bor mano gya omoni kaisano karon matter hingkai chini coronavirus keba khebo COVID-19 o coronavirus no tui nai taklai kuno jaga mutai kotor khaying ya kebo busbar gui manja kobang ma ang jaga nong no footage phono gana coronavirus no tui nai taklai ni Kharchi Puja belekheno bir kerei blank masamang ni phayo khulmui kifili thangpayo hingkai borong ni srisi tini raida tui no borong aisugo je chodo devta mutai no tukurna ni niyam no borong tukurkha agini raida no tui no haipano ajaga birbar kerei hinainai o jaga ni je mutai kotrirpokho ni simi saklai jak tongo tamni hingke sak jeng banchina nangana sak gethang tongkhai je jeng mutai atai palai manai jak jomakhai jeng enjoy khainai mela rok gurilai mano corona virus ni bagi jeng taklai kuno enjoy khaimalaya oko kubui आप लोग जानते हैं यहाँ पे त्रिपुरा की पुरातन अगरतला कहते हैं खैरपुर मेरे पीछे आप लोगों ने देखा है खारची पूजा का जो मंदिर है पिछले साल तो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे पूजा हुआ था लेकिन इस साल यानी कि आज 2020 है आज देखिए पूरा खाली है कोई यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है उसका एक ही कारण है कोरोना वायरस नहीं तो कोविड-19 की वजह से मैं आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बार काफ़ी भीड़ भी नहीं है एकदम चुपचाप सा ये पूजा हम लोग देख रहे हैं फायदे के नाइलेन जों खारची पूजा ताकलाई बाहाय के बरक करी के बाखै बहाय इंगितों